Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullah. Dali svi prethodni poslanici, oni su znali za dolazak časni poslanik sallallahu alaihi wasallam. Koliko su bili svi poslanici, to je isto pitanje. Časni poslanik sallallahu alaihi wasallam je rekao da su pojavili 125.000 poslanika i mi znamo imena samo 25 ili 6. Za ostali mi uopšte ne znamo ko su bili i kako možemo da znamo da li oni su znali za dolazak časni poslanik sallallahu alaihi wasallam ili nije. Ali za neki uzvišeni poslanici kao Hazrat Ibrahim a.s., Hazrat Musa a.s., Hazrat Isa a.s., oni su znali. Hazrat Ibrahim a.s. čak molio da o moj gospodar, ti podigneš taj uzvišeni poslanik među njegovi potomstvima. I onda Allah prihvatio njegov dova i Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam se rodio i on bio potomaka od Hazrat Ismail a.s. I isto Isa a.s. i Musa a.s. dao predskazanje za dolazak časni poslanik sallallahu alaihi wasallam. I za Adam a.s. ne znamo da li, ja mislim da je nema negdje, ja nisam našao da je Adam a.s. rekao, ali svaki poslanik rekao kako sam rekao. Bili su toliko mnogi poslanici i mi ne znamo njihova imena. I prije Allah poslao poslanik možda na svaki selo, na svako mjesto. Ljudi nisu imali toliko lakše putovanje, nisu znali da li postoji drugi svijet, ali druge države. Svaki živio na svoje mjesto i zato svaki imao svoj poslanik. I zato to nije potvrđeno za svaki poslanik, ali za neki ovo, na primjer, kod Židova, kod Kršćana, koji su sada kao glavni religije u svijetu, kod njih se nalazi predskazanje i mi pokažemo njih da ovi su predskazanje već ispunjeni za dolazak časni poslanik sallallahu alaihi wasallam i to se onda neki od njihovi ovi sledbenici, na primjer neki Židovi i neki Kršćani, kada su vidjeli da je ovi predskazanje što nalazi u Bibliji ispunjeni sa dolazak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oni su tada prihvatili islam. I alhamdulillah, to je to.